Sembut Menteri Rangba kecila ba Preston Tensong hakasngi balang ulaong balada 8 hok ke kejai penriu de banyak kon ke election MDC ke election MLA. Ba Preston Tensong lakanya kate hakalengku sngi yap ke ba ru posau jong upa ke 6 schedule Reverend JJM Nicholas Roy ke bala pelong ke Reverend JJM Nicholas Roy Memorial Committee ke JJM Nicholas Roy College cepat ke Khasi Hills Autonomous District Council. Ulaong bakat kumau penslur ban umlong MLA Henry banlong MDC bahal balong MDC banyak ke balong MLA balada 8 hok ke kecai penriu kata ke badan kam. Dang kendia telikis nem la monjur ya kalan bil ke balapin kubo da keriti sensya jong keri India san post nem duna klempat don ya kalan bil kamde ke sarkar ke balong trai ya ke kendeu ke syip Henry day ke district council ke bari sumar ki jika ki puta kat kum balapin kubo da ke 6 sedio. Habakin to ek resolution melawan ra dau MLA kenong krem ba aden basaya moj akis nem balale no bal pentrai kap no ke artikel lais pa nya pawai akajla ba preston ula ong ba kane kede ke ma ba Henry hakaba khadu akan tai de kate ke motion apun pau ba kwa ban bata phang une MLA Henry sawa jingtip na assembly secretariat ba pengkesan ke jingdon ke district council upa preston la ong ba ki ba kajla ki lakiwen ka pom kala ai no ke citizenship amendment bill Shaka Citizenship Amendment Act Henry Namar Baka Meghalaya Kadon ke Shikshidu ke Sarkar Pedeng Kalarai Banung Pentrai Kam Shu ke CAA Hakicaka Jung 6 Scheduled Jong ke Meghalaya Ulaong baki baik pa kiladu jingsenya ke District Council Namar baki don ke MDC ki balap met ban pet seng Namar bam don ke ain ke batek la kam iki kumta la don ke jikren ban pengkelat maino iki kendon jong ki District Council bat ke Parliament kan sawanra iki jingken kela ke 6 schedule bakane kan pen scam bat penjenai iki District Council Ulaong ba bandai tang kijai penriu jong kejela ki ban kenmau brom ya Reverend JJM Nicholas Roy Henry baro kirulum baro ki badon hari India kidai ban pendon burom krepang ya Reverend JJM Nicholas Roy balathau ke 6 schedule hakiriti sunchar kare ya taksir wi somonon bomdai huan phi ka tendency kalong da this is the right time for the present generation ki kon samla ba ki bapuli hanga perseluruh piwat long beli long DC oh bahap long DC menong lem dah hok dia kecai beri mat saya kata udah kau dan kendiat kali kisah ni pas ya kalan bil kabala petku bor de resolution jo ke India san post nem dunang ibdon kalan bil berkat api kata Kamde ke government bakun ya kalan. Kalan belongs to the district council. The guardian of land is being taken care of by the district council. As per the section. Dikata kadai kebangakuah ban ong ban penken mau biang ya kejing mut kejing berkata. Jongi kamtam ki kon samla kan ga juk ke benda kan mau ba ngidon kam ban nak pen klan susu kan ka kabuk sia ha kawai kamit ha kapor bedang sedang mi ubnai o pandit Jawaharlal Nehru hainai lom mi pengimpoi berkat kia dem kosil bat Reverend JJM Nicholas Roy. Ya katarik kuat mabi, ndai banyak tu menga. Namar ngang polis stop. Mo. Sawat mabi katarik kapol. Kata kadik betul kam.